otu chob ngo pin ba ban pa alin cho ok legube soge so ngulam jigbo ngulbora kam reverend tanata gitarane ok me soge ja so kam sam yilin dube ok so tugu puyam ngulam sologe online so ngulam go padu jinam sam ngo kam pa alin chol hangar soke ongo soge pagoso ngo go tagden si ngo sinyi ge ngul lockdown do paku ho lockdown do yiko ngul girjana mo ngul udu pema ngul atategi imio do telong le atateg nama do tengul pratnamal ho bible poril ho do pa ho bible poril do de penkoso ngul ngag imi kala o kengo kotra pamna ngo he mana mu pangule bible akpor tu jual na o bible pore nam si have ni lo kam so book of revelation so kengule pore ka ta jung mulinga se o so ge book of revelation el sanam beni kamna so ge revelation kitab sam nyinge ngo mana kana me sam nyinge theory hundreds of theory mana bendo o ke hin bong kam ja hedo interpretation ne kam lo sa ja hedo o ke nyinge ho ga mane nyinge kam leglu ko tai kam tu bosta palo da de ke leglu hebji tali ku hel ru mane nyinge ngula tapado o ke ho ge geneva 7 bowel so ke 7 balls hel mane ho ge ham mane ngule ka pagar mo ye dragon ho ge mane bal last level ngul ka nyo kam to ek agam mane jamane gopa ho ke ho base pulo ni na nya kune nyinge ja khel lusa mane khedo ho gab khegam gab nyinge so ge agam samna so mane so kitab sam nyinge legin interpret madu ngule kam leglugo go ne jiman o bule asa gon bongarup tu go lusa tu ge interpretation mane magdo ho ge manam si nyinge ho gab mane binji madanal mane bem nylo kam si region e kav nylo kam ho language bisi prophecy ji to prophetical language so go book of mane revelation si mane asak ta khepna na kesog asak ta khenam si mane si code language el bengden o code language el bem ba code language elar bendu pare pictorial language el vedet pale o kesam hel kam mane bendu pare symbolical language la kam bendu pare o ga bal sog revelation kitab sam hevna mane hepen code language sam mane ngul ni si ke mani si ong logal benji stan ya bade mane code language sam na ben lo kamel mane ben do mane ngul ni singe geneva mora mora udenel bena me tugin to letring inam mulingam kam bendu pare ho kanyora udene kanam sudum sar aftab inam kam bendu pare o hebe mane language mane do ho mane ho language tarapam nie ben kam interpreted matata kam o lusa mane ben linden o gab ham sam mane si code language khepnala helna o amninga sam lusa mane go language ho tugun tab sam bendu achu mane boss do okay hoge sam soge kitab sam mane ngule bem nyelo kam mane soge literary translation jaw mane mev nyelo kam so kitab sam mane ngule nir kitab hel bein mas ngul nir kitab hel mane so sam hel beng den siev nyelo kam mane ngule so content soge so kitab so hai don bonge he nir kana me do den mane jetelo ngul nir kitab ek den na o kesam asul literary translation mane menilo kam so kitab samna nisi agam lu ko ba english o opening ba have mane opening hel mane beindo o ke opening in a sense mane have mo ye mane so gning koi bo vip ngale ne ba nguluge so gana suta ni emin mublo eminam lekhi jojit kul ho ke inauguration mai kun le koden mo yam o ke ho koluge juice ge muslim ge marriage mane kado
o nyimam jitialo ke na nama di duk tu ejam pura pulup til dod na moje ho pulup til don boa ho pulup namam jitia nyim na ho yukune o ejam puko de ngul ka de ngol lo mana me ya jik den so ge Joseph ge nyim nanam le bu nyam man rachil na ku bak na me ka ko eje pukol ka ku na me le suk nyu ye bu ya ka dup mane ho he mane ejam pukol ba lu ko le ke hinam hame mane benga me revolutional mane beng do ho ge revolution kitab sam he nyinge sil ko hel mane beng den na hol ko kitab literary ben lo kamal bein do heb sug de ngol no la mal ben te kamaso ngol so contendo gam gabe ngol revolutional mane beng do o ngol so ge beso agam lo gam ni gomum gom mane gotus mane mug do heb de ngol mulu pari ben lo kam ngol tu so kitab te pu sam mane ngol bible study makakin na chire serious jab mane mug da lana o kengul bol bar se oga de ngo bend partan boso bars boso ngo me banking no banking des mana megdan help bempel outline el mana bem ni lokam outline si hel mana beng do ngo chapter 1 sam mana bem ni lokam opening or revelation of Jesus Christ hel bem ni opening of the Jesus Christ Jesus Christo ne tolo ko hokul mata mane kapa mata bana hoga mane telam lukol kaki namam ham mane chapter 1 boso mane ngule kapa gandalal na okay opening of 7 churches ham ngi kyang benya do mege me binjub jitla ham chapter 2 boso 3 bolo mane ka 7 churches hos Asian jitu 7 churches o ke solo Asia beng den si muli so Asia's country sambema sija Turkey te do ongul te mane ngul asab commentary lo lo ka pa ji ka mane o ge kitab mane o Asia mane 100 kilometers matro differences sitting do nya pa o ga mane ham ho ge 7 churches mane ho Gopal bal mane hel beng den 7 churches of beng den be ngul muli so church so condition mane le kol ka kin nam na mane o ga mane 7 churches beng den okay chapter 4 okay narab like 22 ham revelation of Jesus Christ revelation of the future so hard bo mod elam mane le kol ka kinam hogo hard bo mod elam le kol ka kinam hoga ngo sija so ngo anyo go so ge gota den si revelation of Jesus Christ so bose male bisam kam chapter male bisam ngo benla jaram su ngo boso ge chapter paribin lok chapter 1 verse 1 to 8 boso na ngo michego go tes mana megden na si bengame Jesus Christo ge revelation of Jesus Christ Jesus no hogu mana le kopan le ko de nam mana bengame which God gave him to show his servant and what must take place hoge jitayin ham Jesus Christo ne og Jesus ga han hogu jitayin ham le kol ka kinamena hoke otucho man servant he made it known by his sending his angels hoke isora mug angelam jipa hoke hog angelo ke jonen jipa jonen jinama bem lokam jonen ne ngulam man nya ko ngam jipa o Jesus okurino hobi la ta jinam man bankin panal na hoke jonen hetuma ho jititna o jonen mane John hek lehbo ba me potmas di polo mane do tele mane ka me witness do yang na have kaya tin bong ho kaya na me ka le ka pa na me le leh panal na ho leh ko ho me benga me mane testified everything he saw ho ge he me ka pa pan ham me leh no melungul ka pa do that is the word of God he otu chob jabula jina me samjang le me gap to jika si otu chob jon khapa name word of God punbo agam ho punbo agam alam jamane he otu chob mane hima hitram mane ngul hid mane ngul jip lal mane ngul kat chuka ho ke ho ge punbo agam sel bem ni lokam ngul so ge bible same ngul mu gap du mane yido ho ge
si 그 이솔 아감 삼만에 호구만에 집은을 뱀녀로 감도 물을 가이 감만에 호 아감 삼해 물을 홀로 데덴노 conviction에 도트까 experience 도트까 testimony에 도트까 호 물을 아모고 그 가든 소그 바이블 아감 소ke 제팅암 칼린데 뭐래 홍물룩 무징을 블랙고 조조 차든 요감 헤르만 응 무징을 लग은 하게 하마 함물고 그 가탄 소 바이블 소ke 바이블 아감 소ke 저디 무지든 요감 해 무니링암 비마드네 오함 로만스 chapter 10 verse 7에 뱅감에 faith comes by hearing bunbok agamam tapal mujiname hejetu mane itan lal na ho ma Matthew 24:35 mul ham ko quoted magde moje ho magden beru mane bengden no sichinye dongani taline he ma mug agam nyingam ni ram kal mane bengdo Hongulso agam samleg lego hebru mane ben moje epistel mo bin bortrap ngolo lagan bible study jil kamo kaya na me mane so agam si ogo donum sampol leh pa ho ke yam lehinu me ogo jaga lehinu me oe kam ben kun lego ine ka isor ga agam light lo da jido he mane ho ni tu do ma mane he inya he pol lekshut palaka ho jaga am lekshut bulge ebji lekshut palaka muleg lego hebe hang mane man mudo ho si heb ma mane See you know, come 2 Timothy 3 verse 16-17 bengame so every word so agam siyo okay breath from the God isor ge punbo agam okay me salin lail o ni trapam sali pa hug salin namena hogam namule Bible sam higden hogam logo ngule scholarly academic li ngule bem ne ngule logo bem ne asa theologian ne asa god ne kan ho ngul ben ngul so sam ngulu Bible sam logo ngule wet do ma do man bendo ho ngule sam ngog mugden si otu job jiname isorg agamam jipa oke ham man ye bem ham hera beng bengame Blessed is the one who reads aloud the prophecy. So agam sam ye gninge achal gam le porel helping den gam turek den si aloud den si go ta ham man be maso kindu si beng den si mane tapado si chinye do nyam yupi du be ho ka asa sa nyingam yupi du be ho yupi du ho agam ham he mane Ham tapad ben boni trape her blessing occur. And blessed are the one who hear it. Ye gninge ho isur agam sam tapaboni trape he hinam occur. Amul kajakat ban Roman 10:17 ban compare manangul kai kamane. O kehetuma gumum din so bengame it is again more blessed. He aru koi ja hinam occur. The word of God to who take the heart what is written in it. Also agam so hoge lehpan ham nalail hang erio bahab jilokam bem jilokam yegning ho agamam tagav lail practice mal yil unbo hemlu ngam hivinyana makel man bengdo honglo dai man kaag de James chapter 1 verse 22-23 o manengule kagdo o kal agambolo gol kamane bengame ngule yek isor agama mane ngule port larbe o ke got larbe tat larbe he mapsija da mu pa ma bil practice me manyo kamo nyenga ainangam kapel atam mu pa kumanam he yid ne kelungulam gol apambete solo ngule le tyang le login he ke to gol or bane dod na nal na Okay, game jen samo anyogo ngobintitane si game jen si bengame si John tapajip moje okay to the 7 churches in the province of Asia kajo ambentba also Asia si province of Asia 7 states of the Asia beng den si solo Asia sambe mala si Turkey te dod kun lam malo kampura Muslim country mane dod nalal na O si grace and peace si mana anyanga abedova naka hel si extra text lo hiching asu o ke to the him who is and who was and who is to come
si ho gulo keno anyang abe do tika ye bengden who is ye donum and ye dodin and who was ye donum and who is to come o ye leg hokurtan egdin si ye Jesus Christon mane bengdo. And from the seven spirits, so seven spirits samleg logo nyinga mega mane mudna na o seven spirits samane kiwagon go hebru mane mugdo o gu ho leg logo ngule heb mane mugdo so gna seven ye ja mane ngule logo Holy Spirit am compare heb mane mugdo heb ma si mane ogo gu kolu prophecy mal apna me o seven wisdom jitam ho pago am mo man si beng den Ezekiel bolo na am lag ngo texam se mupama ho texam lang ngo knul te benkin parango okay ho benga me before his turn and from the Jesus Christ who is faithful si benga me Jesus Christo mulu ngam koi pun bongam hind alop man chen bonge ho kapanam ho ek and firstborn from dead. Si John mug jitu kapalyan me me witness mane kalyan me na ho mug kapalyan me mane ho nye first from the dead. So firstborn from the dead mane nya ko isa pe ko butul otu chobu tor chobo tor sun boel. Hel beng din si nya ko bupel gora bonga leglo nyinga tu akong tapa jaira sakam tapa jido ho ke la jara sam tapado do tevita ho dar kaso trapangul tapar ke kindo ni trapel mupaku ho leg sipaku kinu Jesus Kristo ma si muam nya ko isabe ko bu pa ni ko bu chi so pa ko so chi so ra pa ma ni su chi bara su pa o ma muam ni nge mempaku o mempekul leg gorapa o gorap laikul era lo ho kurtain solo ra toldo do o Jesus Kristo hame me man me kapanum kal hame kotel si introduction man kakin pal na hel man bengdo and who was ruler and firstborn from the dead and the ruler of the kings of the earth. Ho sinyan solo nyinga hogad go nyinga ruler dodin ho ruler am koi le rule mag dodin bo ho Jisu am kapanum kelna and to him who love us si ye ngulam avinum ho he ye ngulam avinum to him who love us and they freed us from the sins of the blood. And yes, since by his blood, manamig uyo ke ngulam relinbo ho Jesus Christo am heke hamme kapanum ke hel manebendo. Samullo ham asa tekso ke nguli kyang bendo o ke ngul Bible study mado he map so ni samjame kapaten me ke hel na o man kotel me kapaten me kona me kapaten me hel ke and has made us to be kingdom maname ho hame mul kam mul mulu jakamane kingdom manaki mul sija bem nyokam statel be inde mole province man bem nyokam ba statel bem nyokam asa stato o tugun tu state himana me tugun hiname do tu geneva American citizen ko o mane bid mole o ge mane ngulam ngule ek moye tungul gentile do mole ngule gentile ni himanam lunga mole o ko ho himanam ni lue hamam ne hogu manam ku ngulam hogu men bo ye ninge kingdom mu hinam nyoko dom do citizen man men bo ham ke so ge John si me kapanam kenden ho ke ngulam priest to serve God ngulam mane pun bongam mane mug priest mane mapako mug nyubu mapako ho men bo me kapapa to him who glory and power forever and ever amen mane ho ni he mulungam koe
ho muli ham herabe kol godabe nirva olo nirva ho forever and ever ho kapatan ho don bu ham kapapa. And look, he is coming. Ho kapane nule katka hem si legtate hokur namam ho hame kapanam kalna e. Ho lo kame ho ko namame kapapa. Ho me kapanam ho lipa ho kapane. And Stephen, look, he is coming with the clouds. Me mana domu laga toloke mana hanam. Hog domu aw toloke mana janam hokur namam kapanam. Ah me ketima. Ho kanam mana every eyes will see him. Mula jaketala ho anam mana kapanam kal e. And even those who pierce him, ye he kam mug habyongam. Niho ni kotor ui bi lindu manbo he hamru meru kapatan ka e hamul mane so ge mul John chapter 9 verse 34 35 ngul kapage to moje o ke jisun men ho ko tolsi kamahara mu kuruo ni bulugi ho roman sapai trape mane kukanu moje mane e ni khonge o ke ui bi lindu ho bi linbo ho ni manbo trap mulu heru kapatan Hongleg ho kapatan kal mana bem tengul lo jisu apa kui he duma kapa pai kui he sa pa ko moyam satu kamo man o che altai ni ke ho ni man so solo so se lag confused ngol lag logo mana bendo how jisu ka hanam me muling kapatan kal korcho hum kesla haram ham ngul lag logo man si so bible si mane muling kapatan kale ko Mula kapateram, men boer mana kapatan kal mana bento. Ham mula kai kam mul man solo leg mula confuse mulinga kapatan kal ben bento. Ho mana si benga mule mugden berum bortarap mule soge agam tarap samane singula gongul gol singula si ene introduction isape gorab jigdenna o gorab nyo kamana ngul mule samana ngule gol lengo samana ngula kam goa mata ongul gol nyo kamana katan la e and all on the earth mule sichinya dos okay and will mourn because of him shall be ho ni mule sichinya dos ni trape he ra kapatan ke O me benga me mana amen. O he mane me benga me. I am the Alpha and Omega, and says the Lord God, and who is, and who was, and who is to come. Ye donum, osha dodin, oke, o ye hatan. Ho ham me kapatan me kale mane ko. Ho ham ko nama me kat me. Hoga man sambenga me revelation of Jesus Christ. Jesus Christon hob kotel kana me have kader pala man me have kapatan kale man ben. Hoga ngo mugden homlu amugap kumajakam isor pev samane mugap tishka. Isor pev sam mugap den helbeng den revelation samtema Muli si Bible si he mulingam ngulam alo golongulam puntai. So sechinye doso ra soara ngulam hinam jido aru ngulam nyubiu le golo ra hinam jitaji. Hoango mugden so Bible so kal kmiche go so chirin chiro mul kab nyokam so kal so kam ham hig de la. Hoangule so ge anyo ko Bible study makso pun ba abe doban ka nul muling am tejbam pa alincha